abang merendau preman. Ulah biar abang masa pertobatan. Merendau begadang tampang biar seram. Dari cukur ginaran zambang. Adi yakin kap menjadi pengalaman. Hey adek, abang tadi rumah sekolah. Kiri kanan teman, modalku pergaulan. Berebut lahan, hidup mati laku segan. Juga bahan dia cari makan. Juga bahan dia cari makan. Dungut-dungut bemami, sidik belaku peduli. Paling ngadu kenaman polisi. Soal gaya itu lagi, ando biasa wasabi. Rasaku kira ku darabi. Katakan man bana lebih kerdet dengan. Preman juga manusia. Curikan man bana lebih kerdet dengan. Preman juga manusia. Aku ulah kamsa mata depan rumah pembelah. Whisky ku ban jadiin nama, ganja ku ban jadi saben. Gundaring goceda hatiku, perban tirang raskena. Whisky ku ban jadiin nama, ganja ku ban jadi saben. Gundaring goceda hatiku, perban tirang raskena.
Tirang kita oh tirang kita mesayang Cading kendu kelaku Cading nande wirina tendungena nande isi ibasi dan duku bonteng sadadi beru kena lagu-lagu lagu bagi perban karun duta rudu nande isi
Cakap si sada banci bahanna seribu soal adekku tutuman Bandung bagi manu gulen kita satelu nande iti ku jadi teman geluhku kenapa hatiku jadi sirukan akanku. Pas mulana dulu si jari kenang putus yang go putus banting dengan ikatan kenang manis saat teman dari mata salah isenye isen biasi lepas lah tergar-gari ari-ari kamu sar onan diri jatuh kumora oh berkaro terlupakan
Hili kena. Ya, salihkan pergi Bon. Ya, kami lebih Anda, kamu kalibu kami, para Morgana. Krina Kang Sukut. Bere-bere. Perninin. Perninin.
Chicken. Terrekam pun. Anak bro. Ya, aturkan sila Herena. Ya, kau kewajiban dalam kehidupan pengantin. Kamu cukup terikat negara. Kewajib lalu. Sikap kamu singalo lumas surba timergana. Sikap kamu kenalan yang terbaik. Singalo lumas surba timergana. Terus bukan singalo perenin sinuraya mergana. Kudi kamera pudi singalo ulumas. Begepe singalo chicken surbati mergana. Kudi kam kerina. Gelah lantak itu kena pengantin. Bagai puang kami. Kamu singalo berkebun. Bina mergana. Ikut kedua orang puri singalo ulum. Cikane puang kami. Bakaman bata anak baru teringan. Ijak kita naik. Coba sila neke. Dah kita nak buru tarikan naik. Ujena kita. Ya, kau akan kau bati saling kedua tangan dah. Terdapat tegak. Iya, kau bati peduli nama. Enggak. 4 di sana. Ya, beken. Si perduakan. Telu isapna. Pelawi giting ras guru kinayan. Angin, kai karo mergana. Perangin angin singalo kencang. Jadi 4-5 isapna sara kampil lawan kami. Ya, bahkan ya, sile. Bas kami si
Soh ko na beru atur Kalimu kami, ngokon dulu mamir, makna restoranku kami. Mereka disap engkau, kor. Ya, aina kampil ras isapan mankam kalimu kami singal beberei surba timbergana ras teman sudah lidin krina. Bagi sirbina ikang aina atur na kalimu kami, aina karena benar telah menakan percakapan, pas nangkin ke mata urena karena perjabun beberei indu ras berusur bakti bogek di kami maka lo kendu kam isapaida ras kampileda kam kari ngelaman kakandu bagi gua ning kami ras teman sudah lidin krina adilit kari kam du kurang na kali Ya jenda ibenakan kami MK si pemena benak emas telu tahil duitna 42.000 singalukun sa orang tua si serah. Ama mas ruangan yang dalit ena buat aja dua. Si berduakan ulu emas Ama 10 tahil sada serpi duitna 141.400 singalukun sa mama si empo. Ama mas ruangan ena buat lain amak jeda. Si bertelukan bantang unjukan si wah tahil duitna 126.000 singalukun sa orang tua si mupus. Si perempatkan unjukan 40 waluh tahil sada serpi duitna 561.400 singalukun sa orang tua sing kelingin isa. Perlimakan MK bere-bere 30 tahil duitna 420.000 singalukun sama masih serah. Ya bernemkan pinggan tading jenda lebih. Perkempun 10 tahil sada serpi 141.400 singalukun sama mana desi serah. Perninin 10 tahil sada serpi duitna 141.400 singalukun sa mama baba si serah. Siken 10 tahil sada serpi duitna 141.400 singalukun sa kalibubu benar-benar. Persiwahkan. Ikur sabi. Terus si persiwahkan ikur sabe 6 tahil 4 serpi duitna 40.600 singalukun sa sinangrana bapa si serah. Persepuluhkan sekina kubaka tutup 3 tahil duitna 42.000 singalukun sa sembuyak bapa si serah. Ya pinggan dari mulih enda kita seh-seh kutan. Selanjutnya MK si persebelaskan Bapak Nande kubaka tutup 3 tahil duitna 42.000 singalukun sa Bapak Nande si serah. Per-12 kan perseninan kubaka tutup 7 tahil sada serpi duitna 1.400 singalukun sa anak berdua Bapak si serah.
Perseninan 10 sada tahil duit 5 serpi duitna 160 sada ribu sing ngalakeun sa anak baru sing ngaranakeun sa. Pengangkat tudung 3 tahil duitna 42 ribu sing ngalakeun sa sembuyak nande si sereh. Si rembah kulau 8 tahil duitna 112 ribu sing ngalakeun sa turang bapa si sereh. Si 10 pitukeun si nastas lambe atau iket-iket 7 tahil duitna si 80 ribu sing ngalakeun sa anak buru menteri bapa si sereh. 10 kan buka-buka 2 tahil 20 ribu sing ngalakeun sa rumah ingan mukul. Perkela-kelan 2 tahil 20 ribu sing ngalakeun sa ganti simuat ranting. Pertek-tek atau uang saksi 10 tahil 7 serpi 140.800 sing ngalakeun sa kepala dusun kedua belah pihak. Surat adat 10 pitu tahil 8 serpi 240.200 konsa pertugas marga 5 kepala desa. Iya, asakai kam karinana kam biak sangkam geluh. Rikuras kali buang kami. Izai basu pagi-pagi nama mei palukan kena gendang lagi di kali bubu. Landak lebih kita karinana rah kari kami tarigan mergana. Gunang lagi dirimu. Gini naku bandar baru sari nambah nina sinuan bulu arsenta bilbe kami man bandu lakon nambah jari kami 10 arsenta bi kami krina man bandu kalimbu ije kari lagi kami nande bakina kalimbubu endara kami mabakampil ate kami lagi diri dulu nande bakti endara kami mabakampil ate kami lagi sakena sekali endau kami tampil adilah tampil kerikal suhina sekali endaulah kami tampil adilah tampil kerikal suhina nade bakti berenangin sekali endaulah kami tersiap sendak turun niarakan bulang-bulang gelang metubung tatapan sangkep bealutan oh nade baktina berenangin sekali endaulah kami tersiap segala ulang kami karilah tampil adilah tampil kerikal cedana adilah tampil kerikal cedana iya pakak gosa ketukarkan karena tampil tuh
arah kau setengah. Ya, ayah di kulit ditarikan mergana karena berusur bakti. Ngasak karikam karina kalimbubu kami sukut karo mergana. Taruhkan karya nang due sehujabu tarikan mergana. Aku peu eningku sekalian ota berkada ke kita duana adina uwe nina go padanta si persada arita duana sepengodang sepengole kita duana gelah matunggung mantatapan kadeh kadenta sepengodang sepengole kita duana gelah matunggung mantatapan kalimbu buta mama tiga mereka roh gelah olah kal tersia sendatu dengarangkan bulang-bulang setunggung nadi kena makesa sendatu dengarangkan bulang-bulang setunggung nadi kena makesa mama tiga mereka rona gelah olah kal tersia segala olah nadi karola tampil adila tampil latangong suina ulihkan kena medage kampilena ya sirja baten lodakkan gendang do gelah taruhkan sukut tarikan mergane kali membuka mi sukut karo mergana maju sukut Iya, tarikan si mergana taruhkan kali bubunta ke tengah zabuna surut kamkari subak di mergana. Iya, uga kira-kira minggu kamsah tengah zabudo. engkau giting mergana Go, iya, uga karena gendang tar penungkunan kami anak berupa kepan. iya bibina ngemancing am surut iya ban kotes ban ya laguna ku menjuah-juah gelah pegaji-gaji ngasak karena sangkep geluh karo mergana bagai pelestarikan mergana jua-jua kita karina Bapak Nande mulia rikut kentua sangat pitambah nang tangkrina sironggana rikut kentua sangat pitambah nang tangkrina singalana agenda kita pulung matunggung ibas kerja remang riak kukurung
kam jabu kembana. Rezeki bagi kini malam nate ne se mesui ate ras kita pulung kel bagi maka ayulan tandita jujur di bata mereka sangaman bata karina ngayu tandita masu Tuhan di bata mereka sangaman bata. Ya, pas kali bubung mo kang mawakili, singalo bre-bre perninin, chicken, puang singalo perkempun. Ya, anak beru karo mergana, piga kalak kakam kulebe. Bagenda kita pulung matunggung ari tape olarayu sikitik dengan Ada sikap-sikap kata bersyukur tarikan. Terlebih-lebih kamu orang tua lanak hidup anak tengah jabunuh. Sing udang-udang rasa nak peranang lampas jumpa tinangenang. Rezeki bagi kini malam nate ne se mesui ate ras kita pulung kel bagi maka ngayulat tandita jujur di bata mereka sangaman bata ngayu tandita jujur di bata mereka sangaman bata. Ya, sukut tarikan mergana. Piga kam, rikut tresnande kemerahan apa pelarndo. Bagai Petrus kusingalo lumas. Perninin chicken, laka tadingan puang ni puang singalo perkempun. Ya, anak bro tarikan, masuk. Ipalu megendang landak me gitara sende sada pengodak pengolek notoken wari majine maka buah kopage maka buah kopage. Iya, kuakap gendung punya anak baru. Ini si buku gendang, bagi. Iya, bagian kuakap. Iya, sir jabatan. Atur-atur kena gendang do. Iya, asakai kam sangkap geluh tarikan mergana bagi bekam sangkap geluh karo mergana. Isai basar pagi-pagi nang ngomed lagi kami dekana diri kali bubu. Maka persada-sada karian tekta sir jabatan karing aturkan buku tak karinana man bandu sir jadaf kami atur dage buku na mama.
surbakti mergana kampung nipong kami singalukut perkempun kam setepu mergana eras kaban mergana bagi pe ginting mergana dari anak buru kami kamlah si Erban Dalan nina jadi dari ngo erbelasnya MK Ibas Perjabun kempundu me ate anak buru menterindu guna enahkan karena pengalondu jadi basienda enungkun be kami memeriah ngiukurdu adip wari sienda isahkan kami karena pengalondu gua panindu kam nya kami ngo penungkunan ngo meriah ukurna nina maka teruskan du iya menbendu kampung nupuang kami idaba ibas nagi mata warindai ngo merdalan karena peradatan karena perjabun berebrendu kempulu ning kami maka ngor sadari ta jenda me ate kami sahkan kami karena pengalundu kam puang no puang kalimbu kami maka besdenda meriahlah ukurdu ngalukan sa segelahna serasi sekula perjabun berebrendu kempulu ibas wari serehenda bagem ate kami makana adi enggo sahkan kampil lah enggak bujur kamu di sana iya wakap begenda bagi kam pengantin sing asup suk kam bagi kinadi kita ngadep ku kalimbu bupuang ta enggak bagi nande udah dilang asup enggak tedis okay. Iya makaning kami menbantu kampung kami alukan dulu karena pengalun kesap perjabun berberindu kempudu ning kami sada arindu goban sisahkan karena pengalun ini iya bebegem lebih cakap kami menbantu kampung kami sadangan cakari bananak bro singukurindu karena panggung du jekari berindu kami rasakan dulu kari toto pasu-pasu nandangi berberindu kempulu si mantaki jabu sembaru basur sendah enda mending kami menbantu kampung lempuang kami jadi basdenda mengobanci kami surut bas jabu dunari kampung lempuang sahkan kampilta ya kalimbubu kami jenda ngadap kami ke tengah-tengah jabundu ijabah ibas nangki mata waridai ngordalan karena peradatan karena perjabun berberindu kempulu ning kami maka basdenda dari penggo kami penungkunan ngursada rihta maka jenda mete kami sahkan kami karena pengalundu kam kalimbu kami kalimbu benar maka basdenda meriahlah ukurdu ngalukan karena pengalundu sab perjabun berberindu kempulu segelahna serasi sekula ya bas perjabunna ibas wari sirhenda bagaimana harapan kami maka goban sisahkan pula iya waktu bagaimana lebih cakap kami menbantu kalimbu kami sadangan cakari ban anak bro kami anak bro menteri indu panggung 12 jegari ember indu kami anak brundu
Rasakan dulu hari toto pasu-pasu nandangi berberindu kempulu simantaki jabu simbaru ibasur sendah bagaimana kami reblas bahas henda. Maka mengomban jika kami surut bas jabu dunari kamu kelimbu kami pelawi si jadi ikutan iya sehkan isapenta sehkan kampilda iya kalimbu kami sembiring margana ijabah yang goita sitah ras makan ibas nangkih mata waridai inggur dalan karena pradatan berberindu kempulu maka basdenda dai penggur kamir pelungkunan menbadu go sadar rihta maka jenda mete kami sahkan kami karena pengalundu maka harapan kami anak berundu meriahlah minukurlu ngalokan pengalundu sab perjabun berindu kempulu ning kami baswaris sendah maka sedenda ading gur sadar rihta go banci sahkan nandangi kalbunta iya bebegim ning kami lebih belas paksenda kalimbu kami saja kencakari ban anak buru kami anak buru menteri du panggung lur belas jekari pengharapan kami emberindu kami bas kekurangan kami rasakan dulu hari toto pasu-pasu nandangi berberindu kempulu simantaki jabu simbaru ibas waris sendah enda mening kami belas paksenda iya menggo bundu kam kalbu kami tembar mergana turang nadedangku edangku jabu berindu sikit turang kameriahlah ukur nu ngalokan pengalon gue iya melalangin daya te turang lur cakap nandangi kam kalimbu kami sajangan sa terjang dengan cagin yang asup belas kensa emak ulah tama sangkut kukur lu maka basdenda ning kami ading golo kendu karena pengalun sat perjabun berbredu kali kam terbeluh nandangi senina sembuyak du bagaimana kami jege beregen enda berbredu si mantaki jabu simbaru enda nah Rasul-Rasul ya nah kan amat tayangan menbandu mamana mamina enggo iya enggo kam begindung bege iya enggo kam gin si begisa so Bandung cakape membege iya bebegem kuakap kelimbu kami terjang begendam lebih kami rebelas sepak seda sajangan cakari benanak bru kami anak bru menteri du panggung 12 hari emberindu kami anak berundu rasakan dulu kahri toto pasu-pasu nandangi beberindu kempulu simantaki jabu simbaru ibas waris sendah bebegem kuakap lebih cakap kami mengobanci kami surut bas jabu dunari kam kelimbu kami enggak ya bujur melala iya gua kap banci si dudur keni sabta aras kampil menanak berunta anak beru kami anak beru karo margana kam lara pilih ai jenda ai bas nangkih nandai matawari ai ngoi keris mas redalan asap karena perjambun endu kempunu tah impal duni kami bas paksenda ai jenda jelas ndai kita setangaran maka dit kangen dari jenda tersingat sap karena pengalondu ayo maka jenda ning kami
Si pertama lebih indeskan kami engkap pengalon dukam anak berutua. Apa ikam si ngal Iya, je maka ai membantu kam anak beru kami, kap kam anak berusi ngeranakan sa di tengah-tengah jabu kami sukut karo mergana. Ai jenda kape, ai dit kang anak beru menteri kam. Si ngalokan sa anak beru menteri iya engkap si terakhir membantu kam bibina si rembah kulau kulebekam singaloka radu-radu kam jekrina buka du karena amplop bena kita nang buat berusi ngumban nang mulihkan anak kami tarikan mergana. Baka engkau mereka lebih sampai kampil. Mereka disap mugu tongat man disap kumaningan. Jane pengalon jemak, jane pengalon dah. Ulagin murni lalap. Syaratan raja suruh cuma permene. Syaratan raja permene suruh cuma sa. Syaratan raja dai. Syaratan raja. Ini syaratan raja dai. Engkau ini kelas kamu. Enda turang terjabu babarendu. Ijenda meisahkan kami pengalondu singalokun ulu emas rasilihdu. Makana ibas ijenda berikan kami pengalon due senang meriah lah ukur du sebab enda buru surbati anak du kelsi buat kami turang. Ayo coba kempu. Terlebih baca kamar belas, pang kamar belas. Mama, Nina kami tarikan mergana, mankam mama kami, resmami kali bubu kami, surbat mergana. Rejabu aku mama baru sendah. Maka ibarat perjabun gue dah, laku lupa pedah nini bulang naik. Aku buat berusi ngumban kak dan Nina, berupuhun Nina. Maka senang meriah lah ukur lu. Aku ngendeskan langsung karena utang peradatan man bandu kali bubu kami. Aratan gue kundeskan man bandu mama. Gelah cawir kali perjabunku. Suranta sehat jumpa rezeki kami gerina. Ertuah bayak kami pagi jabukan bana. Nina beberendu tarikan mergana mama. Surbati mergana. Res teman nusalin kena. Maka kalau kendua res mami. Alau kendua tan res mami duit. Sebastan. Enggak sebas kam. Ya apa bagai gia idah kami tampak kami kali bubu kami teman sudah lin kerina lata kami malam lata tambahi kami karena rudang-rudang na mama tambahi mereka kalau kendu enggak maka ning kami suku tarikan mergana kari panggung 12 ning kami tarikan mergana 12 lah kami kari sekalak mereka kata pedah man beberapa ini semantik kejabu simbaru bagus ning kami enggak baca kami surut mama